Omushomo gwa Bank of Uganda ogubira mu tawuni ya Kamwenge kandi abahingi n'abarisa barukurengo muri Ghana nabo bagwetabiremu. Emmanuel Chomukama mukuru wa Kamwenge Initiative of Development Organization KIDO abandize no kutugambira cyatumire bakwatanisa na Bank of Uganda okutaho omushomo ogu omubahingi n'abarisa. Omushomo gwerezo bakutwariza hamwe gwabaguriyo kushomesa abahingi bitu kugira ngo bagire obukugu ngo kubarakoze sente ezibehire mu banka narishi sente zabo abo kuba abahingi abingi babire batakora budgeting ngashobora batakumanya financial literacy kirameza ngo kukoze sente. Bank of Uganda yashomesa abahingi baitu abaruga mu byaro bimwe na bitari bimwe kugira ngo bakoze fertilizers bagure mbibo bombekeza stores because mu rya barumwa abahingi n'abarisa twine n'abashubuzi nabo tubini rent and small business recovery fund twijana n'abantu bo kurwa mu National Payment System Department eri kurebera za mobile money payments zihanga ryo neza kwatagene bye sente aza ne promoting ikintu cha financial literacy ingasha abantu bege kuba kwasa ku managing sente zabo was funa was saving water was investing water wari aronota waza kujiria waji budget injira kweza kujiria waji rupenga inga wajishashura je banka. Augustus Muchunguzi ukorwa mu Bank of Uganda tumanyise ku government kurabira mu Bank of Uganda hariho sente ze kuteraho abantu baburijo okuzeguza amagoba make munonga. Tera kubagambira ngo government abatero programs ezimu kuba mutakumanya konka cyo kutureta kugira ngo tuzabamanyise programs zakubasa kubahereza kasente abeyinche interest inche amagoba make percent 12% 10 obere kuzira byo Bank of Uganda na banks obwiro bwinjira mu yirukira za money lenders baza kuba charging sente zine terms zitari favorable yija government kuteriro sente za SCF ozo banks ezo ziriyo akwa sente neza government kubarashange no qualifying ingo ina capacity yo kuziripayinga kushashura bazikuhereza percent 12 twine loan period yo maximum ya 8 years emyaka 8. Abahinja barisa hamwe n'abashubuzi abarkwegitiro mu bigombe bitari bimwe na bimwe basimire KIDO hamwe na Bank of Uganda. Manyanti nagure nkoko maganana buri nkoko ninjigura habwe 13 nshohoza miliyoni 1.20 konka echo kugira ngo ninkora records enungi mbire ntaka kikozire wagura umurungi munonga bwo kwagwatwigura misho kumanya ife sente za yizirumu za banki yizirumu kana na kumanya na percentage yazo kwe kwingana na nabantu bashimiye kwa bazitungo imwe biba yishangize bashimiye kwa bine nane kibako bano bakora abantu betu ba farmers zabo kuba rejo mu bank mureke kubabeye kubagambira ngo abamwe mbababeye aba bagira ngo sente ngituziriyo ningo babaza kubabuza ngwiguka ukazumanyuta ati serious renke yitunga bemeze cyo kintu tukijumira tukuza kukikireza abo kuba numara kutunda roneje mbabeye aho kunya ngo ine interest rate inche mwene gumutunda yanye imkuyaho commission mpango kandi roneje neteganisa abarisa ehimu kubahereza ati no yango utakwereza muri salone eri hanse yi government yamuhereza yo kumushashuriraho iyo kaza kumuhereza yawe ebinamago bamenye so nabwe cyo umuntu yari umuhingi ningo muri isa yije nagenda mu bashobore. Banki za government eri kufita musente ngo bazihora abantu baburijo hamagoba make zishabirwa kura terebe government eriko bezigambire gasha kwa Daniel Bingana.